Džafiću, pomagaj. Ja se satra bench neće gore. Šta radim, bog te ja. Šta ću sad? Šta ću sad? Čovjek mi napisao veliki e-mail. I spominje to on meni postotke. Spominje mi svoj program. Kako on radi? Šta radi? Bench press. Ne može da ga pojača. Trenira već 3,5 godine, 135-140 me maksimum. On ne zna, zatra se neće. Kaj šta ću, bog te ja. Sve on meni u Bogu opisao. I sad on hoće da mu ja objasnim. Šta je reći? Ja ću ti reći program koji sam ja koristio i koji je za mene funkcionisao. Bez komplikovanja, bez zajebancija i najvjerovatnije će i za tebe funkcionisati. Velika greška kod mnogih je što ne uđu u pokret bencha. Ti možda treniraš 3,5 godine. Spominjao sam tamo kako radiš programe 4x4, 5x3, to je nedovoljno ponavljanja da bi ti ušao u pokret. Nedovoljno ponavljanja da bi ti uhljebio se dobro na nju. Ako ti hoćeš da bolje trčiš, ti moraš trčat. Trčat i upast nekad jebat svoj mater, moraš trčat. Ako hoćeš da trčiš. E sad, ako ti mene pitaš da li ću ja bolje trčat, ako nekad iskačem, ako nekad i plivam, vjerovatno da hoćeš. Ali, ako se nedovoljno fokusiraš na trčanje, ako ne preusmjeriš dovoljno energije na to, nećeš biti najbolji u tome. Nećeš ostvariti puni potencijal u tome. Tako ti je isto i sa benchom. I sa svim ostalim vježbama. Hoćeš bench, de onda bench. Ravni bench kaj hoću, de onda ravni bench. Ostalo zanemari. Ostalo smanji. Ja svoj cijeli trening dijelim na loše i dobre dane. Kako ću ja znati da li imam loše ili dobar dan? Kako ću to znati? Uzmem ti ja stoju, radim. Ajde dobro. Kad stavim 140 prije grada, onda, ako osjetim ništa u rukama, to je loš dan. Ako ne osjetim ništa, to je bolji dan i taj dan ću vjerovatno dignut malo više. Težina će se pomjerati sporije, smanje eksplozivnosti ako se radi o lošem danu. Nećeš ništa osjetiti ako se radi o dobrom danu. A što se tiče tvojih postotaka koje ti meni forsiraš i spominješ, oni za mene nemaju smisla. Na osnovu čega ćeš ti bazirati taj svoj postotak? Šta je to? Za mene je to samo ograničavanje. Kad ti sebi kažeš, kad ti sebe uvjeriš, ja mogu dignuti 135 kg jednom, pa ću tamo otići na kalkulator i računati 80% od toga, otiću na internet, naći sebi dobar program, 5x3, 4x4 i onda ću pitati Džafića zašto nisam jak i zašto nema rezultata. Ja to radim na način što bi i te preporučio, uzmem nekoliko sedmica, na primjer 6 do 8 i radim veći broj ponavljanja, od 10 do 15. Ali sad šta znači 10 ponavljanja? To znači da ne možeš uraditi 11. Ne da uzmeš malu težinicu neku i radiš 10 i onda tamo računaš. Ne, 10 to crkaješ. Kad prođu te sedmice, spuštaš broj ponavljanja i povećavaš težinu. I onda radiš to opet 4 do 6 sedmica na primjer. Onda još više spuštaš ponavljanja, a povećavaš težinu. Spustiš ponavljanja na 2-3 i tu se testiraš. Tu vidiš da li si napredovao, da li si ostao isti ili da li si možda na veliku žalost nazadovao. Tako ja radim. Određeno vrijeme, visok broj ponavljanja, dobijam nove mišiće, novu snagu i onda spuštam ponavljanja i te mišiće koje sam dobio načinim upotrebljivim. Veoma jednostavno, sine moj. Smanjiš broj ostalih vježbi. Rekao si mi sam da imaš prilično dobro mrtvo dizanje i čuže. Tako da to nije problem, to smanjiš malo. Smanjiš broj ponavljanja, smanjiš broj serija, izbaciš ako treba. I onda to svoju novu energiju koju dobiješ, tako što si smanjio ovo ostalo, preusmjeriš na bench i pojačat ćeš ga. Ako ti je problem bench, fokusiraj se na bench. I ako ga hoćeš, jesi čuo? Hoćeš ga, eto ti ga. Ti ga jebem, mat. Obično ti bude, ako čovjek ima jak donji dio tijela, gore je slab. Ako je gore jak, dol je slab. Rijetko bude da je svuku jak. Ovako ko ja. To je rijetko, jebem mati. Obično ili gore ili dole. To je sve od Boga meni da, znaš. Od Boga. Bog rekao, hajde, nek Džafić bude jak. Šta ćemo, jebika. Tako da uvidi gdje si slab i radi na tome. 6 do 8 sedmica, visok broj ponavljanja, kasnije ih spuštaš dole. Nemoj misliti uopšte o postotcima, nego idi po tome kako se ti osjećaš taj dan. Ne postoji pravi način ili pravi program. Svaki ima svoje
I koga god da pitaš reće ti drugčiji. Ti moraš naći šta je najbolje za tebe, šta tebi paše. I toga se držati. Ako hoćeš, poslušaj me, pojednostavi stvari i napreduj. A ako nećeš, nastavi po starom, nađi nekog drugog i pitaj njega kako to, a rezultata neće biti. Možeš!